Nisuweng gaba sakanti ko Don Bosco Media Network ko narum chaksoa, anga Alicia A. Sangma, na simana dali kuburang ko para katinga. Katabi chungrang, nambata water scheme ko Williamnagar ro abachingata. Tinring jolo gamige chagaparang na wak isamang pechabunga swala. Meghalaya BSF ram motorcycle rally ko takanga. Sakatam, drugs badang gapa ko madan riting ni kurma. Chigung pa kuburang, adong ni Skotong Minister Conrad Sangma, aro MOS Housing, aro Urban Affairs, Bristibar Salo, Water Supply Project Phase 1 ni Foundation ko, Williamnagar East Garo Hilso, PHE Minister, Renicton Lingdo, Tongkar, MLA Marcus Marak, Jim Sangma, aro Abdu Saleni, Tongpa Anyo, abachingataha. Williamnagar Urban Water Supply Project Phase 1 ko Kurucha sa Kuruksa Amrut Ningo, Ministry of Housing and Urban Affairs, aasong ni Sorkari, sanction ka aha. Yes scheme chi, wajol ni Manderang na bilzi hazal gani sutpunga ona, chi komatgen, yamanya niyos ko tong Minister kusyong ni MOS ko, pa puno sangman ni bilzi sotsni bunga gapatcha ni Salo Foundation ko kaani na matelang kuaha. हिंदुस्तान के प्रत्येक घर में सन 2024 तक यानी 2 साल के अंदर अंदर प्रत्येक घर में वाटर लाइन बिछाकर वाटर पाइप पानी की पाइपलाइन बिछा करके पीने का शुद्ध पानी वहां तक पहुंचा देने का काम करेंगे। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अमृत मिशन 2.0 योजना लागू की। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 योजना 1 अक्टूबर 2021 को इसकी घोषणा करने का काम किया। उसी के तहत आपके इस विलियमनगर को पूरी तरीके से हर घर में पानी पहुंचाने के लिए 121 करोड़ रुपए स्वीकृत हमारे डिपार्टमेंट से आपके माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से किया गया है। और निश्चित तरीके से हर घर में पानी पहुंचेगा, पीने का शुद्ध पानी आप तक पहुंचाने का काम मुख्यमंत्री जी की सरकार, आपकी सरकार करने का काम करेगी, हम लोगों के सहयोग से, केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी के सहयोग से। Deputy Skotong Minister Shri Preston Songwak Pisarang ko Rural Backyard Piggery Scheme ningo Tinring East Khasi Hills District ko swalangaha. Yamanyan yo agan ko patyan ko metengo Preston Song Animal Husbandry aro Veterinary Department ko andak pa kamrang ko kana mukhangchi ribaani na rasong chay aganangaha. Wak bisa ko swala ni jamano jasa ni ningo wak siya ngode sorkari ontay pulgen inibawa agan tapang kuaha. Adong ni Manderang na wag pein ko salanti na nga. Uni gaman gapan na adograng ni ko rabana na nga. Yes scheme ni mongsong gapa mugsonga ni de wag pein ko gapan na adok ni ko rabana nanggija. Meghalaya adok ni kon chungya gata joton kaani sanunga ni Preston Song akan tapang kuaha. July Jawni December ja hazagni kugni ona Border Security Force BSF India asoni bilsi sotsni bunga gapa Independence ko gisakra ay dengtang manya ni kongatken jekai BSF band rang dengtang jolrang chiriange perform kagen volleyball or football khalsusani rangko nangreme Border Guards Bangladesh BDB bike rallies ki gaparang ni salko manya nyo khatta ni ko ngatna aro gapen cultural manya ni ko ngatna. Tunsugaman gata September 7 tarik ko bike rally ko maupat Shillong ni Delhi o ngatangaha. Bike halgaparang sa Kolachi donga aru uno BSF Janbas Jian miasarang ni bike halgapa dol unga aru BSF Sima Bhavani Jian mi ichikrang ni bike halgapa dol unga aru Shillong jol ni Manderang ba bakur angaha. Dr. Lajya Ram Bishnoi IPS DGP Meghalaya Police Rally ko flag de doi abachingata ar un baksa Shri Inderjit Singh Rana IG BSF Meghalaya Frontier Gapan Officer rang ba bakur ang ha. Maupato Jilma nagan kupati metengo Dr. Lajaram Bishnoi ya bike rally Azadi ka Amrit Mahotsav ko manyani ba ko nga ini agan ang ha. Both the teams and we are welcoming them in Nongpo after Shillong. I once again extend the welcome to both the teams on behalf of Frontier Headquarters, Meghalaya. As has already been briefed by Shri Sanjay Sharma, Commandant 172 Battalion, the main purpose is to create awareness about national integration and to spread the message of patriotism
and fraternity among the youth. BSF team has many records, including world records. And this is a pride moment for all of us that today the world famous this team, Jambaz team and Sima Bhavani Riders, they are among us. Khadong naman gaba khuburo pangchake East Khasi Hills District ni Anti-Narcotics Task Force sa katham drugs padang gapa khur mamatnam. Ronaldo Lalu belsi khurpri thangboy paite belsi sotpridok urban piralang shanbor belsi sotprisa ko madan riting ni lumjingsuk block A ni ko chet pajo khulachisa tharikor ma wamangoni ko khugruk tok point doksa gram heroin mana thanga gong khulachisa rucha gatham sochet phone ge ibri sabon bi club ke gatham ge bonga sonani rong gatartum gapatin bakos samko chpani ge ibri bg ge sa tvs scooty gari number ML0 bonga L sadok chet sku gachak rong gari Hyundai Grand i10 gari number ML0 bonga T sku gni doksa wamang komadan riting police station o case hekat jok aro am sandian ko dakinga yan dalna khupro nga niswing pasakanti kon methela